तोान तोान एक्सटर्नल थ्रेट मैम यावे है हादगी एक्सटर्नल एग्रेशन लेरे है हाई लेवल वाफम सिगी पोसे कदाइनो है पॉपी प्लांटेशन ड्रग माफिया कार्टेल मैम थोनबने है नतना पोसे यूनियन होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट तोान तोान पीबद याग्रे अतोप अतोप अखंग मैम पीरी ममांगदी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया मनपुर की इशू से डाइवर्ट तब याब वाफम मैम हेडलाइंस का फोंग प्रजा मैम से अचौब कन्फ्यूजन कंट्राडिक्शन लेरबद हजिक अखोई हुरान कोक नापी पे है कुकी जौ कम्युनिटी तौर पोट मैम तसेंग अखोई उब फंगपने लवे हजिक अखोई USA की कांगू की चप चाब सपोर्ट कुकी नार्को टेरोरिस्ट लेरे पोटे अखोई धर्म की मिंग है क्रिस्टियनिटी संदोप ममीद क्रिस्टियन की कनो पाथों चाथोनबी अखोई मनपुर चंजलप मानब पोट US की मिलिट्री कांगू सिनब हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन मैम इवन इंक्लूडिंग ड्रोन्स एंड अदर मेटेरियल वार मेटेरियल यावना यंथोपगी पोट मैम वायरल होरपसे अखोई निंदोन पोंब पोट प्रजा मैम कईनो मखोइना डेमोन्स्ट्रेट तौर इवन नोंमई कापगी ताप ड्रोन थागटपगी ताप इवन मखोइना अखोई सेनापति लेब चर्च चंगकान हजिकी मसाना सेंद्रोप तारगसु एलन मक्सना सेंद्रोप तारगसु माना पास्टर मोइना माना ngसाई मा रिटायर्ड US की अदुम मिलिट्री द सुमाइना आर्मी द लेरमबने हारकान माना थम्मी वफम मैम अदुगा नोई मैतई का कुकी की मरकता इवन मैतई पल्लकान मैतई सी अखोई सुमाइना सी तौ माना हाइब वफम मैम सिंचे ताब नुंगाइतबा अदुगा अखोइना मणिपुर की अदुगुंबा ग्राउंड सिचुएशन हौरइबा पोट इंडिजिनस पीपल न कनानो जे खंगदना इवन कनोदा अखोई की ट्राइबल कम्युनिटी खुदिमक सी लोइनमक इंडिजिनस पीपल नेना हाइगदोरिब्रा मागी वफम नतरना कुकी सिना मसी इंडिजिनस पीपल ने हाइगदोरिबा हाइबगी वन थोक्सिदा मसी पोट सी यामना कंफ्यूजन ओइगदबा मियामदा पीगदबा स्टेटमेंट सिंग माना पीबदम उई अदुगा अखोइना स्टारलिंग सैटेलाइट की मतंग सिंगसे मसीगी अखोई बिम से अखोई नॉर्थ ईस्ट की मनपुर की सूमायना लौथोए कहना हाउ फार क्या चुमदों लादों है मखोना न्यूज़ कोट तौर फों पोतागस मिराज में थोड़ा थाजनिंग लेते मरमदी कईनो मखोना अखोई सूब तौलीब मैम से अखोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एज वेल एज स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कईदौ लेगे है पोतनी इवन सेनापति की जगह मखोना गाड़ी अखोई मधु स्कॉर्पियो माली गाड़ी अचौब तोंगा मखोई मी अहम मरी तोंग चट मोना लाइव थादोगा मैम मोना तौर थबक थौरम चट अखोई मखोना तौरीब ऑर्गेनाइज तौरीब क्राइम मैम पीरीब इनोट मैम लालौबसिंग पीरीब बुलेट प्रूफ जैकेट पीरीब अतोप ड्रोन पीरीब तोान तोान नोंमई काप तंबीब पोट मैम उलइब पोट मैम अखोई इंडिया गवर्नमेंट मनपुर स्टेट गवर्नमेंट फाब गमहौदब मखोई वरक्प गमदब है अखोई तसेंग हारगदी लालौबसिंग मखोई कुकी की चिंग लालौबसिंग है तारे पार्टिकुलरली मनपुर की इंटीग्रिटी थुगाइनब होनरइब कांगूसिंगसिना तौरीब प्रजासिंग ओलिब गवर्नमेंट लेखा तानब सिलिब गवर्नेंस लेतनब होनरिब डेमोक्रेसी की वाहनथोक लाना हनब होनरिब कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेजेस मैम से टोटल ब्रेक डाउन होनब होनबद मखोइना लौरिब थौदांगसिंगसिदा अदु मखोइसिदि इंजलगा थौजिलगा चप हुईगुंबगी लिचट अमा चटप अदुगुंब कम्युनिटी अमा मदुगि खुलाई पाइब कांगुसिंगदो मरु पार्टिकुलरली मनपुर थुगाइनब सिलिसिंगदु ओइरे हाबसे सिना मयक याम सेंगा ताबनी अदुना माके अदुगुंब खोंगचटु माना लाइबदु करी मरंगिनो माना अदुगुंब वार मटेरियल सिंग पोरागा येलिब मरम करिगिनो अदुगा पार्टिकुलर कम्युनिटी तोंगलकान कुकी फ्रूप से इंडिजिनस अखोई ट्राइबल पीपल्स हिल्स पीपल मनपुर की पोटे सूमायना खुद थाजलब येंगलपसे मैतई खुद थाव नत्रग मैतई यकनबनी काना हाइबे मोंग हाइबे स्टेटमेंट मैम थोलइब पोट मैम से मथकी पोटे मसीगी मैम सिंगसिसु चप चाना मदुगी इन्वेस्टिगेशन अमा तौनबा माकी पासपोर्ट दु सीज तौसलगा फारकांदा अदुगुंबा लेबाक अमना चंगाकांदा लेबाक अमदा मदुगी यखाई थिंगाइबा पीबुगी मदुगी पोतुगी चप चाबा एक मैम अमदु पालकाना मार्क्स फारकांदा मदु इन्वेस्टिगेशन तौबमा इंट्रोगेशन तौबमा चंगेना खली नत्रगदी मसी अखोइना हुजिक एक्सटर्नल एग्रेशन लेरे इंटरनल डिस्टर्बेंस लेरे मैम अमा अखोइना हाइबा तारगसु सुगुंबा मैम सिंगसिना माना तौनिंग तौबा गानिंग तौबा याबा ngसाइगी इवन मपु पांद्रबा लम अमा अदुगा इंडिया से तसेंगना डेमोक्रेसी चटपने हाइबे कनो मरुमदुदा तसेंगना अखोइदा तसेंगना पीरिबा ngasi इंडिया की कनो की कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19 पीरिबा मैम सिंगसी मिसयूज तौबा मिस एक्सरसाइज तौबा सुंब पोट मैम अमा थोलइबसे अटोपा अखोई इंडियन सिटीजन न तौगदो पोटो इंडिया के सिटीजन नतबा फॉरेनर मैम अमना चंगजलगा तोरको पोट आइबसे याम नुंगाइता पोट अमा लई अदुना स्वाइदा अखोई की मनपुर की अदुगुंबा लैजरिबा अपुनबगी सक्तम थुगाइनबा होनरपा मैम अमदा ngasidi अदुंबा कुकी नार्को टेररिस्टिंगना खुदक खुसेंगोना हैंडमेड ऑर्गेनाइजेशन CSO मैम अमा मोगी माउथपीस ओइना मखोगी स्पोक्स पर्सन
ꯇꯧꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯧꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯖꯨ ꯑꯣꯄꯟꯗ ꯃꯖꯨ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯉꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯚꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ITL ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯀꯣꯇꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ KSO ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯁꯦꯟ 10 ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯔꯝ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯦꯕꯤꯆꯨꯑꯦꯜ ꯂꯥꯏꯌꯔꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯐꯥꯎꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯏꯚꯟ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯅꯤꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯖꯦꯡꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ MLA ꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯛꯀꯠꯇꯅ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯒ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯛ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯡꯆꯦꯞ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯠꯆꯜꯂꯒ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯆꯦꯡꯀꯨꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯥꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯐꯨꯡꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯂꯦꯡꯉꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯈꯔ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯣꯟ ꯆꯣꯡꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯃꯦꯁꯅꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯦꯟड ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯤडिंग ꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯍꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯌꯨनिꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओके तमो यम नुंगाइजे मखा ताना इखुगी लेखागी लंबीदा कुकी सिंह थिंगलबसु चीफ मिनिस्टर बिरेन नोंथकी लंबीदा सेनापति चक्रे मणिपुर तंगदु लेताबा हंजलहन नब होनबदा नागा मियामगी चावना थौदांग लई हैबा मणिपुर चीफ मिनिस्टर ngarang फोंदोखिबा वाफम ngarang सेनापति दे कोई फेस्टिवल होदोपगी चखिबा मणिपुर चीफ मिनिस्टर अमसु नागागी याम चावबा रोल अमा लेयना फोंदोखिबा मरुइबा वाफम दि ngarang मणिपुर चीफ मिनिस्टर ना सेनापति दे चटपा मतंदा कांगपोपी फावबा यारोय हाइदना अखोगी कुकी जो काउंसिल है लूप थिंगी वाफम से नाकलमदा लाइबा वाफम अनी मणिपुर गवर्नमेंट मैकेदी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इलेक्शन DIPR की मैकेदी सेंगोरखिबदा कुकी जो काउंसिल कौब लूप फाव लेते सिजनरीब लमका वही अखोई मणिपुर लेते है वाफम सेंगोरखिब इरोइनना नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन NPO ना थादोरप चेरोल नागा की थौरम कुकी खुद थिंजन अपन पीबगी हक लेते है वफम तमो मपुंग मणिपुर चीफ मिनिस्टर मणिपुर की लैमाइद चटपद अथिंग पीब है करमाइन यंगी तमो कांपोपी मणिपुर की लम ओइद्रब्रा हाइबगी वहंगदुनी करी हाबिनिंगी मधुमक हंगबा याबा वहंगने मिरास अदुगा मसिगी पाकुम से प्रजा मियाम ना ngasi bok ngaraga lei aduga aikoina da sengna ching amri tamgi madugi relation sagana ba honorable CM na honoraga lakhiba go to hill aduga valley manung du go to village kind of lakpase ngasi chai ani mukse tha chahi tha trama panu mukse ngasi di kun janghela kadru matam si bok tang ngasi function to ngam dan laiba pot sing sing marakta ikoi senapati ge dugum festival hawdo pot chapa matam da ikoi gi mau community na particularly madugi potu madu sinba festival amada ngasi di adumba kuki jau council ko ba amakak na ikoi gi makha gi lambi da ikoi chatpa yaroin thingi haiba pot si madugumba kuki jau council si leiti haina ngarang DIPR ge adugumba press list amakak ta ikoi gi there is no organization called kuki jau community council public are advised not to pay hilena tholo pot se tai time pan machine mayek senge adana aikoi swai da aikoi praja miyam na ngasi fawo da government ge side tagi declare to ba pamba aduga ngasi phangdan lakpa lamka ko bai khoi adugumba keno leite district ama leite haibadu ngarang gi pot dum yaure aduna masista aikoi gi legal amadi administrative keno framework sing se masigi mayam sing se loinak thugai na hono basi kuki jau community kangu makhoi gi nongmai berel matonda praja miyam je phamalaga taw hona ba haibase makhoi ndu ui ada swai da koina नागा पीपल ऑर्गेनाइजेशन ना ngarang hairaiba kuki singna naga gi thabak torom singda khut thingjinbagi ayat apan pibagi hak leite na piraiba posigi mathakta amuk kainona ikoi gi united mau conference
ana man general headquarter na mauna thadrok po cherolam du adum ekone thengnai madudi kuki jau council na mau community ki cultural or administrative affairs ki thabak tromda khut thingjan gi daka ta de makoi gi mathau natte aduga hariba ekoi gi united mau conference ki adugi kan kangus di makoi di peace loving people ni mau people sing se aduga makoi di kenoda ekoi gi kenogi hujik lai riba irang sigi taseng na keno chanti prokna bhona bada makoi sumba kuki singna yamna achouba yekhai thingai ba tobuse masi torpo yaroi haina makoi gi jurisdiction nati haiba pot ma jupirei aduga ekoina haujik ekoi chamana ba wakhalon da ekoi gi naga people organization sum hai makoi gi da makoi di neutral party ni ongoing conflicts da makoi gi within the state thoiba poching sigi masigi taseng na haiga di ekoi gi towards peace and harmony makoi porokna bhona regions porokna hona thabak tobuni aduna chief minister na naga gi adum cultural kano gi amakhak community gi event samakak yaw lakpa sumaina thingbache makoi gi mathong nati haiba gi mongda aduga makoina sumba tawai poching sigi mathakta warning akanba kano sing adum pira kanda madugi poching thadrok po ikone thengnari sigi mayam marak da ikoina hujikti yam nungari base ngarang gedum ba kuki jau council ko buse government of manipur na DIPR gi through the press list amada madu leiten thadrok po mathakta madugi kano sigi matangda hujiki kuki jau council hari base matangda yamna kuma chijalakanda madu FIR amasu lokhalakanda madugi sabchaba asengba magi true nature amadi magi intent behind such misleading activities sugi matangda ikone FIR ma lost organic ga harak poching che ikoi yam nungai aduna sumba yamna unrest oiba natraga ikoi gi creating confusion to the general public masigi damakta ikoi mai local ani harak poching che yam nungai aduna sumba mayam sida ngasai DIPR ge tharak statement da ikoi nungai jeri bise kai no hai kanda ikoi mamang da ikoi na taseng na haraga di amuk ikoi na 2022 gi oramdo male adu 27 bhok kom thukroba ikoi gi kaino se ikoi gi protected area kenogi message da orders ki 1958 ki matungina madu Mizoram aduga Nagaland leramba poto Manipur yauna madu protected area regime da amuk reimpose tore and hapako pose maduna sumba awang nong pok lamdam da tholai ba yamna kano da akan mamong da pressure me amam pire yo posi thengna ba damta simu reimpose tore kana harak po pose yam nungai ba madi koina madugi kano da ngarangi tholai ba press list koi nungai madu mamang da jo hana central government na masigi je koi samaina reimpose tore na ngarang thak na hangi potta madugi poto habakrabni hoi masigi koi gi protected area se India da kana declare tauge na ha yabage ha ba je mira se koi loi khangnai madudi even state government su any state government na on to ba jaga ma da masi declare to topu yai ana adum yawi aro karamba matam da kamani declare tawni karamba mong tawgani haibadu di koina dum thengnaba matam da mase koi gi national park natraga sanctuaries laiba mayam sing dugi protected area dugo nakna ba taina ba sing oiba taragadi madu in consultation with local communities singa tanar kanda madu gi declare dum state government to topu yai na haibani adubu swais da koina hujik makoina hujik government na su sing haire iba koi gi protected area permit PAP amadi restricted area permit ani si makoina ngarang koi gi protected area koi gi foreigner protected area order 1958 ki matungina sumaina madugi potu sanarani ana koina masigi laiba potse sumba gyanmen tadaba mayam ama koi gi wakal khandabagi pangal sakti walaba aduga tasengna minaina mapu saningba mayam ma tholoi wasing sigisu ngakthokna baduga illegal immigrants natraga koina narco terrorist so called narco terrorist ana ngasi de koina maming mayam thonbiriba kangu singchina ngasi piraiba external disturbance mayam ama aduga aggression tholiba mayam sing sigi matakta demographic imbalance tholiba sing lemai mayam kokthoga popi tharaga pot mayam si thing su masina achauba mami kano madi oirani na koina khali maramde koina foreigner order 1950 ase kari no koina hangal u matungda ekoi foreigner amata ekoina tasengna ekoi any protected area sing the sangba yaroi hariba permit su yaudregadi haibani in accordance with the permit issued by the central government or any officer authorized by the central government on this behalf in this behalf ina madugi mai kano manungda magi order dugi manungda foreigner order 1958 ki manungda miras maji pibane aduna ekoi sumba magi concept yamna clearly koina madu khang mathau tai protected area thamjalai maram kai no hai kanda ekhogi chapchana ekhogi protected area do madu clearly mana defined or geographical space aruga recognized dedicate and managed through legal and effective means to achieve long term conservation of nature with associated eco service and cultural values na ekoi sumaina ekoi protected area manung ko adu masigi pot mayam sing se koina hujik si chanar pa taragadi koina foreigner a ki magi keno da 14B madugi pot se swai de koina ningjing mathau tai keno da koina kana gumba
XYZ amana even ngarang koi ILP gi matang am yaw ido masigi posika dum kitang dum nakna bo poni masina ILP dun koi gi India manungi port ki oiraga su koi ne inner line permit no oiraga su masigi 14B foreigner X su ya mathok tai maram di kai gino da koi huji mamang da koi na aham round da thengna gi bada koi gi huji satellite links kaino ji start link satellite season rame kai na koi na chena USA gi kangu gi gi support me am le na proof to yo port me am ching che mo na changa ga si ku sira si to yo port che masigi huji ki foreigner order 1958 ki matung ni ngasi protected area gi masigi amuk reinforce to yo port che masi lakpa ta ga di kai gum 14B foreigner X gi pala matung da kana go na khang khang na ma gi passport to sajan ra kan India da changa ma ba madu ta ga di madu yam dra da sahi ani da gi ta da na magi imprisonment jail da thamba adu na ta ga na madu extendable up to 8 years and liable fine or board and high port che madu gi punishment sing je ma khoji phang ka do ni hoji ekoina ILB gi da lising manga ghak orak podo masre yam chawbu orak pa yai aduna restricted area order 1963 da kaino high kanda ma ichang bi yai karung kana sang bi foreigners sing do if magi passport magi pot da visa da na mangonda grant tor ba magi visa manung do yor ma ba kai gumba magi kano ji even huziki any jaga adum bosing do sat pi ai haba posi low bu taraga di madugi potu sang bi hani yawe adu irai lai na tarai na low ya roi masung pot me am si oi ba taraga di ekoi gi han da gi lejeram ba pot me am ma magi and preserve ancient and historical monuments archaeological site and remains sing do tek ta kai dan lai rani thugai na kono to moi ngamroi maram di huji koi manipur adumba puwariga sagon na lay ba khoi gi mayam ama historical sites mayam ama ngasi di tam tam na khoi gi kuki jo fruit sing na thugai ba yakhai ba torko mayam na ngasi tobung am lay ba sing je masi gi pot mayam se khoi na huji makhoi adugumba khoi gi Indian citizen nati hai ba taraga di makhoi je khoi na taseng na huji loina mak adum deport to thoki ya ba tan thoki ya ba pot la ka dam ni aduna 28 August 1958 gi chana ba hoki ba the ancient monument and archaeological sites and remains act 1958 masi yam important oi se khoi na huji haijari ba protection of sculpture adage carving and other object give central government powers other moi the karipi central government nga state government law to put the magi adung local community ga consultant in consultation with local government law to be has central government su achoba khut amakak makoina pbi amanga pi manung da kai no hai kanda number 1 the imposed restriction on proprietary rights in protected area na moi central government employee aduga acquire protected area for public purpose the motion biya pd other grants license for excavation activities in protected area aduga control moving of antiques aduga compensate for loss and damage of the land phokta yauna pibani na ngasai gi pot mayam si yamna kanaba pot am oi adana hujik tholaiba DIPI gi notification ngarang koki jaw council na maram orakanda ekhogi manipur government na tholaiba pot da yauri ba central government na union government ngarang ha law thoki pot da madugi mayam da loi yawi adari swai da amuksu ngasai gi point number 4 da ekhoina madu thengnaba matam da kaino the protect place of worship from misuse pollution and desertion ama yauri report se masigi posi kaino kana hujik misuse to busdi ekhoina nahan USA dagi lapone haiba port aduga military equipments me ama yenthok port me amoina tawriba place of worship ta moina aran mamong da changchal lakanda maduga misguide or misuse me am du yarak ta port ama lakani aduna sumba port me am se ikona phajana lo si lei haibadu khangnaba chanaba tawbida makta masi manipur government tholaiba se kanogi press listing se masi only press list se da phajana ba thokpa na taba ojik tholaiba aduga CM na ngasi magi adugumba kampupi si manipur gi adumba apunbagi manung da chalibani haiba si wahan thok lan hanaba ngachagi buffer zone khara haijan are ama khara taw sum thamak poi pot sanga sai chatpa ngamde khorpa ngamde na thoriba pot sing che khona namdana chasalakpa chanaba hona dibase lengakpa amagi cabinet colleague council of magi ministers gi mausilaga moi minister mayam dor chatpa orga su chalakpa hawribase chanaba hona gadawni aduga laliba karan toriba kangu mayam sing sidi tana tana na lo leiri hana phaba pot phagadawni adubu ai kho ai gi wakhalda yamna nungai jida pot am khakte miras ko masi kanamta gi kemta nataba khoina segi matang the government of manipur gi site gi ama hujiki DIPI gi through sengdora kanda hujiki kano the protected area permit PAP amadi foreigner protection area order 1958 masigi pot mayam si amuk kan masigi posi kano tawrani ana pira ibisi mathakta ikona hujik hainingina Naga people organization ga united mau conference ka ani jinatna ngasagi khoi gi koki jo frupna ngasagi CM na senapati da adugumba kaino si chatpa si gi matang da thing ai bi matang da any laiba manipur gi stakeholders civil society organization individual sing amatna masigi against ngasi statement tholok ta base miras masi matang di ai am akan mamong da kanem tawningi aduga toningi maram di kaino masi thok ta bata ragadi ai khoina kamaina khoi apun mugi saktam sagat pungam ngune aduga Naga people gi achoba thokdang ama changi ai khoi gi sigi kaino tawba hanjal tangdu leta ba hanjal CM
hariba posida even naga katana yaro ba swai da ko madu chumba taraga ju manipur le riba se thoi maithai bangal oigara maitai oigara any atopa le hau remaining furup kangrup singju oigara loina mangna ngasi kuki kanon tor iba kanggu se masidi kanna kandem tor kanda masigi poche yade haiba poche masidi ikoina even kano da manung da khallaga leiba nataba ngasi press statement noina press list oina thadokna raga tholok podadi ekhoi government gi side tholok poji DI paga thuden chisiga aduga naga people organization thadoro ichiga nataga united mau conference ga thado is natana udabase simatangdi miras nongai tena is my thamse okay